pozdrav svima ljudi, ono sam našao novu klipu i danas ćemo snimati pokušaj da se ne nasmiješ challenge. Mogu naprijed ovo rata nešto ovako, ne smijem se nasmijat, ha, tako sve, imam 3 pokušaja i krećemo. You fucking kids! I've got places to be! That's nice. What does it say? Izvinite, neko mi šalje poruku, ali ja veze, nas to neće prekinuti. Šta je ovo? O! Ali se ovaj slučaj. What do you do? I do parkour. You do? I do parkour. Get it! Playing football blind. Anything's possible. What the fuck is going on? Huh? Remy, come. Remy, sit. Speak. Fuck! Good boy. To se slupo pingvin. Vidio sam ja jednom pingvina u Španiji kad sam bio. Nisam ja dao više i gledao. Ali je velisni pa. Aha, se najraspio, no nije za smijeć. A vidio sam ovaj video, oni dževezi. Gdje su? Ne znam što je njima smiješno. Ako hoćete snimat ću vam tutorial preko čega ja snimam na telefonu, facecam i ovu kameru. A Muhammed Alija legende. A vidio ovaj prati onaj laser. Ali je ovo bolno. Ono je bilo bolno. Pepsi bottle? A Coca-Cola glass? I don't give a damn. Oh, fuck! A znam ovaj video. O, kako me nervira ovaj video. Ne znam što mi ovo smije. O, kako me nervira ovo dijete. You guys say Colorado. To talk to a customer, please press 1. Curtis, what do you think? Oh, now you know I ain't allowed to think. Motherfucker. What the fuck, Richard? What the fuck? Pokušajte zapravo ono malo ozbiljno. Ne znam što je smiješno. Au, što je se razvali. Jeste što želim da vam snimam za 100 sup. Spacijal.
Ali ga spuca. Stop leaving your banana in my face. I don't even want it. Whoop! Just kidding. I got it. Bloop. Jo, majmuna. A few minutes later, the bear was spotted behind this home in Moreland Hills. Evo, This recreation identifies how tu. witnesses say the bear escaped into the woods. Još nekoliko dana škola, 6-5 dana, ne znam koliko. Pretty much everywhere, it's gonna be hot. Try that? Then I don't need a jacket. Thanks, Arthur. Thanks, Arthur. Uguši se. This is why Mom doesn't fucking love you! Sad, cijeli razred. Hey, Ron. Hey, Billy. 5 dana škola, jao. So is it any wonder people are afraid of technology? Technology. Snimao sam čitav ovaj Never razred. do. What the is this? Bio je Watch your raspusta. profanity. Right, I'm sorry. Bilo je koliko dana raspusta. Monkey on the car. Monkey on the car. 60 nešto dana, ja sam objavio 40 nešto. Get the wheels on the bus! Ali otpade. So basically, what I was thinking of was, oh fuck, I can't believe you've done this. Even the babies are one of the most dangerous animals in the world, so I built this cage to keep them secure, so there's no possible... Oh my god. Quelle surprise la seconde boulangerie du jour réserve-t-elle à notre jury? La réponse... Nice, Ron. I sneezed. Oh, I'm not allowed to sneeze. To je bilo to za ovaj video. Nadam se da vam se svidio klip. Ako ja se ostavite like, share i subscribe. Recite šta želite za 100 subscribera specijal i eto. Imamo se u sljedeći klipu. Znači neće biti na ovom videu intra. Nema veze, hajde. Ćao!